Patala Patula Samoa Entertainment TV mai pia le nei fo itu lama na tamua. Lo tu mau pea fau tuanga o timu nga mamafa mo lo tatu tunu. Fa pena fo I lo longa pe tai. O fa leo ngai na nei fau tuanga o savili malo losi. O winga lo lo wao le tau lo iei pe ilunga o Samoa mai a fua mai se vai ngo pea mao le ea. Lea o lo o iei ilunga no le tunu. Ma fa tu mau ina ai timunga ilunga o Samoa mai mamafa inisio vai ngai fa tau savili. Inisio taimi fa pea wila ma fai titili o atu. Ile aso foraile. Ola fa amalo sia pea fa tuanga pe ona ta ua ilunga. Ai o afianga e ono alia e mai ai o pua o ma se no fanga malulu e ono lolo vaia no fanga I tafaala e ono iai foi ele solo I awala ma no fanga ma walulunga. Ai o lo longa I vai tafe ma no fanga e afianga o fie o savili e mano lo si ma fa tau inisio taimi. Ainisio tala wale masino tala ave o maliu le li ia onga a le Universitea wa o Samoa tu au maletino. Ina wasa vali li tolu tau sanga o talia se tau nuunga. O le sosu e ngā leo. Ma fai whaala wa I tele ai loa e tangata le wha amasinonga o lea mata au puilunga msota inga tele vave. Ma ofisa wha asala lau. Ma alo o toso lava le nā wha amasinonga whaala wa I tele li teimine I lunga o Facebook. Ai wale ai lava se tala mai le malo vanga na ai le wha apea mai. O fai ele suesu e ngā le lo ia sili, I le whaila o le suesu e ngā leo. E tai o leo mo na e ne ilunga. Le moli ai e leo le isi fo I leo sinia. Sa fai e suesu e ngā le mta ukulava lea. Pe fo ena moli mau mai e le fiongal min staff ato angam fai ngā whaiva. I se whaatala no anga whaala wa I tele. A asiata mala au le mali e toa. Polata I vao le ua te a fosi Schmidt. Na mau mai lau telefoni I le I satini le sana whai e suesu e ngā. O la wa chache leo. Ia le ngai ali o lea. Lea sa o avea iai le matau. Esu. Wana tailo mai e teo lauli. Wa chacha o. Ono lo whai o susuenga. O lo mautino lava, le mafua anga na savali e se aile sunga la auli. Ma le whai ngā malo le HRPP tau sanga wutua nai. Ono le sa ili o le amiotonu. Ma toe fo ia ne lava I le parlemene, fa atu le vanga fa upfai le fas, le ana tau la muai, pe tai. O lo o atangia ia na saunoanga, le fa atanuanga lea ma asiata. E iei fo I se isi o lo malosi, o la fesanga I nei, mai le pulenga, o le fas po le fa atua I le atua Samoa watasi. Ma leo mai tau watu ni, ua tuu le mea sa tatau na fa a wau Yesu su. A le wa ese a toa le mea le wa toso iei, ma fa upu. Matua inga fau le wasa. O le mata upu ya Samuel, o le mea wa o fafau. E tau le ngai naile le pule matua inga o tapu. Ma ya leo te ini usila, o longo ina o le latest le na. La uo yenta. Ma leo o ta pena mo. Iyo, ele fau ya tau me ia o le va. Ma le toi whaafsanga ia ma le malo. Ma e o ta pena fo. I le tūlanga. Po fela la fai yenta pune ki Pelo fai atu. O leo te whaatali I le tō whāre lo isi. O lea le taunu ngā whai wale ma whai o na maua se whamani ngā manitanga luenga o leo. Wa tauna mai tata mai whawharisa iri lai me tonu. Whasa o lan me lea. Lana e tū ngā le me lea o mea e o tau pule puli. E tau le ngai nai se si tangata le me leo whasanga me ne. Mai o te le talia le mele wa anga I maile le mele ufai. O le wa anga I nei su e whatapito ia Samuel. A le se isa idi o mea sao lava. Pea whaapira tūlanga lea. Au mai le lei pe tūlau lava. A watu uma moli mau nei e lau maluia. Whai leo se fair investigation. Pona mele tupu. Talusia ele o muri tai le lo ia siti. Whamtalanga umane e watu. I le channel e watu e nimta upia. E tau e le whamania. O fola ia la auli e le fau le tūlanga ia te ia mai o le atali talipea. Peitai, o le whaatuatuanga, na ave ile leo na whaia suesu e ngol maliu o tū au. Ma ua mōlia I nei e leo. Ono o le awala na whaatino ila na suesu e ngā. Sauno ai la auli o le mta upule nei. O le afa nau mai ai se mea le lei mo le mtanga luenga o leo. Mai le fau fo I tapisa o le tunu I whainga wha ala atua
o tutupu i tutono le ofisa o leo. Mai lava i pulenga o tuana i e o mai nei lava. O tala lau manu ia lava na, po olu i tau o whenga i pēa ma le pulenga le mtanga luenga o leo. Pe fo e no whaatonu i nai, le minista o leo le fio ngā le fau Harry Schuster. E whaase e ese ma le su e nol mta upule le mali o tu au. Ai uasilia le lua tau sanga mulmuliane, talu ona to alia le su e ngā leo se iau o mai nei. I le whaamsinonga whaalawa i tele, lea ua whai e tangata lau tele i lungo Facebook. E le fau le presidente le whaamsinonga whanua masua wha iai nei. Awa o se whaamasina ua tele tau sanga o ngā lue le whaamsinonga mawalu ngā Samoa, le fio ngā le sā tele rapi wa ai. E le fau fo i le presidente langolango, o lo o iai nei, ai o stamali i waloa fo i tau sanga o ngā lue whaalo ia, mai sa abea fo i ma leo, pei tai. O le toio o atu mata upua nu uma a inga le whaamsinonga whanua masua fo fai tau sanga o taatia, pe amal tolus fulu msili atu tau sanga, o taatia mai whai unga whaamsino no fo inga o tuanai. O stasile o la sanga o mata i tu nei e nu uma a inga, ai o afio anga, ise whai unga ai oni whau tuanga, o pale mai male no fo inga fo o lo taita ia, le whaamsinonga o whanua masua wha Samoa. Ntoia e lo whaamsinonga o whanua masua wha whai ngā malo o iei nei, ma wha asolo lo mata o pua pili pei tai. O le pili e le fio anga o le vi ma la mutu i sale i moa, e anga i lava i se whai unga o tolu sfuru tau sanga, talua na taatia, o tu so le vai yaso talua na taatia le nā tal sanga le whaamsinonga. E tali ai, pe talia le toi whai o se suenga le whai unga o iei o le whanua, e manatua whenga o lo lato whanua mwhaatino ai ngā ruenga o le suaina le o le tua oi. O se mta upu ave fo iai le lolongo o Samoa i se whai unga whai a le whaamsinonga whanua maswafa. Talu e le na upolu o tupua ia tūlanga o le toila langa ato o pili o whai unga o la tal tolus fulu pe sili tu foi. Talu o na taatitia mai whai unga ano fo inga whaamsinonga o mawai o le whaamsinonga whanua maswafa. Lana no fo ese atu fo mai ma fale mai whai tu malo i savai e peo sa taua sa fotu sa tupa i tea leisi le i tu o tanga i eile malo mo ngā ruenga whalau tele. O whaia nei i mau tanga se ngase whai tu malo le mo tele. E peo na li potia ma iaile abatu ele malo. O le ngā ruenga wha tele i whalma i sa taua ma sa tupa i tea se company kamuta a le Shen Construction Limited i le tawe iwa se lau. Fasa fulu ma le lua miliona fitu se lau lua tasi ta la. Ma li potia ele Samoa observer mai le i tu lau le tanga ruenga o tupe. O le aunga o Napolo Keti, o le toe wha aleiam si tia tūlanga tau suifua malolo i nei Samoa e au fiai, ma le toe wha aola mai o komiti tū mama e peo na sa sawai, i le silia 5 tau sanga butua nai, ai o le aunga lava ia wha le leia le suifua manuia lau tele o tangata nu o Samoa. Ufa se ane nei le sunga na nai so valanga iava, e wha aulu iai le ofisa au tu o le Pacific Immigration Development Community, PIDC, lea olo o i Samoa le motol faltupe o atina ai savalalo. Olo na vaya sa mua le neile na ngā nuenga talu mai le amatanga o le masina, ma ave i ai le wha amalo ilo na tofi ngai le wha aulu le official whailau tusi, Mr. Aquila Ratu. O tele senga wa au le fo itamali i le lusul tolu tau sanga o ngā lue le malo Samoa le official pali miemal kapeneta, sa avea masui officer sili, tu tau pui puinga fumlanga inga, ai mai se ofewa inga i vau tua oi whalvau malo le Pasifika. Tala nao le nei tae au mai lau litio. E ta wale sila fia e a fio anga o ta wailalo no whanga saunga le mu mo la tau i taimi. E oso wha se ima iai se nganu lolo. E pei o se wha taita inga o le sone tasi. Mai vai tele, vai nganga, vai yusu, vai loa, vai toloa o le peampe senga. E anga i atu i falta alo i tona i mato. Ai o le sone lua. E fio anga o vai moso, ma se vaenga o funga lei. E anga i atu i le Malayo Kolisia St. Joseph i alafua. O le sone tolu, o vaenga o funga lei, tau fusi sa le ufi muli nuu, o songi o sa valalo, anga i atu i le wati, fasola neai i vai mea. E anga i atu i le kolisio sange lei mua moa. A o le sone fai matafele muli vai to ngā fuafua, ma se vaenga o lalo vaya. E anga i atu i le fale o le malo, po le fale tatalo o le malo Leilua i lalovaya, ma le Malaya Katoliko i Palisi. Ai o le sone 5, se vaenga o muli vai, le vaenga le yeile a wala lau papa, a solo ane i tā malingi o vai singano, le Ioniwe,
o malua fou ma se vaenga tonga fu fu ai tu fui opa la lovaya e anga iatu le vaenga le Pia Primary School le iai markolisi o le fifi malifa ai o le sone ono i afio anga matautu vaiala vaipuna le Vili le one o vini fato ia o maangau ma le lata e anga iatu i le lotoa apo o le University of Samoa i to matangi o le sone fitu le apia paka mo taa ma vaivase e anga iuta i le kolisi o Samoa i vaivase o fataita inga pe ona fai ai vai aso whaapitoa o le siasi o manga i Samoa ina ia nofo si la fielo tātua tunu ai maiso le taulanga i vaenga tū maulalo i taimi e oso whaafwase iai ni nganu lolo po lo longa foi mai swinga o le tau. Lo Samoa Entertainment TV ma na tawa mai Samoa le fo i tu las wha apoponga i le aso atayao i le lofo le tua wha aso i fuaia.